Psorijaza, ljuskasti lišaj, tipična kožna bolest koju narod zove lišajem, jer se pod lišajem isključivo podrazumeva suvo, ljuskavo guljenje kože. U samom početku lišaj nalikuje kapljicama žbuke, postupno se povećava i prekriva belim svetlim naslagama, ljuskama kože. Iz tih temeljnih oblika kasnije se mogu razviti najrazličitiji oblici. Ljuskasti se lišaj javlja najpre na rukama i nogama, posebno na laktovima i na kolenima, zatim na glavi, po kosi koja ili ispada ili se slepljuje sa ljuskastim naslagama. Čest je slučaj da sa kose prelazi na vrat i na čelo. To je posebno važno radi toga što se može raspoznati i razlikovati od drugih kožnih bolesti. Tok same bolesti raznolik je, no ipak traje nekoliko godina. Pojavljuje se na osamljenim mestima, a ponekad u većim površinama. Ako se ne leči, bolest se proširuje celim telom, ponekad izgleda da je izlečena, međutim, iznenada se opet pojavljuje. Posebnih smetnji nema, osim što u samom početku svrbi malo koža. Ako je bolest zastarela ili zauzela većeg maha, javljaju se bolne smetnje jer je koža postala suha i nije elastična, tako da puca pri najmanjem pokretu. Zbog toga u tom stadiju bolesnici jako oslabe. Bolest nije zarazna, sunčanje ili ultravioletne zrake povoljno deluju na psorijazu. Lečenje: kupati se svaki 3. dan u mlakoj vodi čistim sapunom. Nakon kupanja istuširati se hladnom vodom i brzo posušiti laganim dodirima peškira. Posle toga obolele delove tela navlažiti i ispirati čajem od mešavine trava, 40 grama listova gaveza, 30 grama listova žutog ruzmarina, 20 grama plodova crnog trna, suhih ili svežih, 10 grama crvotočine. Pripremanje i primjena čaja: trave jako usitniti i izmešati. U 1 litru proključale vode staviti 20 grama mešavine trava i kuhati poklopljeno 5 minuta. Kad se čaj ohladi, procediti ga u bocu. Nakon što su se ovlažila i ispirala obolela mesta, osušiti i namazati melemom koji se priprema od sljedećih sastojaka: 4 decilitra domaćeg maslinovog ulja, 4 kašike netopljenog mladog masla iz kiselog mlijeka, 4 kašike pavlake sa slatkog mlijeka, jomužni kajmak, 20 grama cvetova i listova običnog ruzmarina, 20 grama cvetova i listova lavande, 20 grama kore od zove, 10 grama listova muške i ženske bokvice jednakih količina. Pripremanje i primjena melema: sastojke staviti u dublju posudu i lagano mešati na tihoj vatri dok se maslo i pavlaka, odnosno vrhnje, rastope.
Zatim dodati 2 decilitra kantarion ulja i dalje miješati 40 minuta, pazeći da temperatura mešavine ne bude veća od 70 stepeni, a to znači da mešavina ne sme da proključa. Mešati sveže istesanim drvetom gloga ili crnog trna. Vruć melem procediti kroz cediljku sa sitnom mrežicom u staklenku. Kad se ohladi, začepiti i držati začepljeno. Čajna mešavina, 10 grama hrastove kore, 30 grama rosopasa, 30 grama vrbove kore, 50 grama koprive, 40 grama suručice, 30 grama razgona, 20 grama dimnjače, 30 grama nevena, 20 grama ljuske oraha, 20 grama hajdučke trave. Biljke se dobro pomešaju, puna mala kašika popari se šoljom vode i ostavi da deluje 3 minuta. Po mogućnosti biljke koristiti u svežem stanju. Ovaj čaj piti u gutljajima tokom celog dana, ukupno od 1,5 do 2 litra. Organizam odmah prihvati i preradi skuvani čaj svaki gutljaj. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!